I gréibh pelle fefe chonacht ar ag an deláit a Hotel Group hí géirchaigh an alab a bhfuil créibh an nóir fefe dóla bua a grinras Cumán lena an ringlódaíoch mád beo. Bhí Carach Bombernach agus Seán Ó de Puir a dúm den ceann seo. Tá sé Colm Castro tíbiste fáte Castro út an cúla go lua déta se ceanál á blocan ítach bhfuil cú fáte faoine tá fiche cúig second cúla gaile. Sin pass má agus I chéad scór fáte agus Cumán tá agus I fáte John Kern fósa gimach leis beidir grom se ceanile a dúcha sé héine O'Connor sámas an líne. Ceann sin bulte sa fád ag Rory tá sí ar an sastan. Tám se sé an híine ar hanga se lei sin nach Kyle Gilmore tugal chance. Sean fósa gimocht O'Connor Ferro Cullen yes an orseo. Rinne se chular ceart ar íst. John McGuinness ish, Sean Glow to McGuinness, she cut just she thought it Burns, score Glow to McGuinness a Kern, shin score all. Face one chance to shot rookie just Amshu, Cormac yes, and Country Bull to guard. August cool score all up. Roscoe and Caw more meets a hog, which she should all, but she should kill enough. Touchy on the Roscoe. What an action shot and Conor Kelly. Cooling again. Tall Cooling. August Cooling killing off and Conor Kelly. Roscoe, Cole. Fata Costello. Doka Shafrinset. The Kerka Doka. Caw Fata Costello. Cash and Caw shot in the light. Caw shot Bultse. August Tasha hands off. Different of it. Tashi Bultse Tila get a splat. Karen Preston. Agus Clifford, drama to Clifford Tanyabach. Agus Bezier, Gavid Rus Cumán a bheith sásta. I gúige chonachta tá mí ór bar agus an ghalibin is a driblóid ten an grúpa se síos go dtí an bátar dernach. I gúige mún tá céirí tíd go dtí an clé ceanna sé rístim líana agus iad a fannacht don mú teór idir Corcaigh agus Tubardáin a bheith siúil an teachtansa. Gúige ola siad dún an agus tíre a chréithnig ar bar na grúpaí agus iad na cluichí cearú ceanna sé siúil an teachtansa. Gúige láin tá cúntainn lú agus Kildare tíd go dtí na cluichí le cheannis agus na cluichí cearú ceanna sé siúil ar rinne seachtaine.